Hello, my name is Nikita Kalmykov. I play for Nîmes United first team and Estonian national team under 17. I play as a right winger, but also I can play as a right back, right wing back, left wing back, and also left winger. So, and here is my highlight video from winter. Orm. Kalmõkov. Paltser. Kalmõkov selle palli suudab siiski väljakul säilitada. Ja saab mööda ka veel mängis seal. Käsi oli küljes ka, aga... Grąžinamas kamuolys atgal, dar kartą Marmiai. Į kairę. Gintas žaidžia 1-1, metasi kamuolį į centrą ir atlieka pavojingą perdavimą, smūgis ir dabar jau pelnytas įvartis pagal taisyklę.